fia fia malo si lava mai rea malo si lava mai alla popua lo se so puta ufo tu di lotta manai ma noi fa capsova alla noi muie alla lita cala e coloca cala ka monica cala e coloca cala eta soni o California a fe anai e sola uano atani femitai e kaleima tau mama e tawate kamo si mea si ki peka e ha si fai fatomia eta soni o California a fe anai sola uano atani femitai e kaleima tau mama e tawate kamo si mea si i peka e ha si fai fatomia si i peka e ha si fai fatomia Ako kole ke ufanga ngai whatapuka a tā moa mo menit ko ni ke whai e porokalamanga maheni o kui loa ko e special hard talk ai patoa paka ki moa ia ko fie tuku a whakamalo ke ta mai rani e off mo tau i whiri manako ko ne whai o ke lawe ia pina pa pehe moao i he mo menit ko ni ko ia na i kai ke ha taulaka peha whakawhea ngai ngai tau ka neongo ia o ne omi ai ka pasa mo e hulu hulu fononga ke ta fononga i he fu mama ni fono whainga tā koini. Tā o mai ahoni mono ta e weia e ta mo ui pa koia ku. Ato e whawhitai mi whamalo ke ane a whio ko tui, o ngahi tui i he ofa. Mo tau hita e whiri manaka ko ne whai ma tek tau am. Ogo fie whamalo fo ke heni a tek mo tolo koto ape. Na mo tokoni mai kono te teo e polokalama koini. Ogo whakakau ko taimi ke tau. Whai la o tau wakaka e toho, ke lava ke tau hanga o whakahinohino kakai i he teu ke whai e whiri i he uawhe i he i Novema. Aia o ko iloi whakapapau o koi ko aia ni a ka kaunoa ka hata. Ko atu ko ni ka pautari, whaafofa pau kai ke tari tuku peke ta whaki. Whai aki pe holo tō koi ke kouna koe hata ke hanga o whaiha. Haliliu ki ho whakakaukau, pia mo right, kia hai te ke voti ai Novema. Ka koutui ka prokalama e pōni, mahala nā whai pōsi he weekendi po ko osi. Ai anga ai fo i sample o ha palani ngā aue, o ha whakafofonga whare area ki te humo ki whare area. He koutui ko e tokolahe ka kai whanua, o koe ke nauhanga nato i loi, pe koe hāko e mea utoton ke whai e whakafofonga i whare area. Kai ke nai ate ki hulu hulu ko iapa neongo o kui he le volo pe ki lalo, ai anga lenguage o kune ngau e aki pa koutui, koe ofitaha ia ki kakai whanua ke nau understand, ai whatongia o hatokotaha, whafofonga wharearea, ke ne huki wharearea. Ko ia o kou pole ai e pōni ke lava ke talanoa mo whakahinohino, i he anga mawhai, ke lava ke mo sio ki ai. He koe ku sio he ngai tawhaaki katoa o ku hange o kuua. Hange o kua, hange o nofo pe kakai ni, he mea whakapoiti karea tā pe o pehe to kua, koe mea peke ririu. O koutu o kuhala, ai whakaukau ko iapa, koe whaunga ngawe koe to ton ke ririu. He ko tau osi lua mai ki tau tolo he tā whanoa, tā tau noa ke tā whanoa ko osi, na whai akirise mea ko iapa, ko osi māuia. Koe mea whai kono ki whakarerei takai pe, o koe kai ke te hafu mea ia o ku loloto, ke hanga e hataha o whakaloloto, ha whahinga mea ahi was mahino ia. Oia o koutui au pito ki he ngāue, ki hono whaiha ngāue, ki he foi, ki hoko ate ngāue na whai agrisi. Ko ngāue na whai agrisi na ne, ala tangata ko ni loloto au pito o ne au, ki he ngahi lao lahi au pito, pa ne au ki he ngahi anga ai culture ai whanua, pa na ne au ki he ngahi policy lahi au pito, na ne au ki he ngahi regulation lahi au pito, e tangata ko ni,
hoko mai o tuau mai au ke wafe mao no pe hoko ai o ko ui au ko revolution u kai kakai ko na opposition ka tau tolu una we na tolu ko tau tolu ka patutu pe na tau tutu kwa no kalofa ka ko tala no e me loto tai hanga mali mo loto ko ke ilo ya mama no uto o ne fai fa hinga rea pe he ko ia te ui au 2006 ko revolution ia i ngawe ko to ape na fai agrisi pe ko ke toi fie ma e ta hai ha me pe he sai na ale ngawe agrisi o ne au o ne tau fonua o fai riliu ko ne wafe o fulu pe ko liliu ko ne wafe o fulu mo ne kaupo uri te tano ke poni ke mahino au pito ka te motol ka kai fonua ai uhinga mo liliu na whakahoko ko liliu na whakahoko ko liliu lelei he nai o mai ai e pawa ke te ki tau tolu ke lava ke tau ngawe ake kai ke he na whakapopo uri kai pe te tala noa ki ai ko ia ko fa malo ate ke te motolo no kotona mutokoni mai ke polkalama ko ne poni pa ko tu te fai ko le taha ke hanga o deliver ai foi fe kau ke au ke mafu pe mo uho o whaka kau ai tangata tonga i he level ki lalo ke lava ke ne mahinoi ai ngahi mea katoa ko ia te kole ke hanga lawa te foi asenita pe he osko foi asenita te tau hoko atu lewa ke ngai kongkonga la lahi ko ostu kuatu ke lava ke museo ki ai. Aia koe foi asenita o ku pehe. Koe koloa nai fuaki me he tui tupo nima i wafe ngofulu pa mo e tau nonofo ho tau society. He kou tui koe fuaki koe nane o mai koe koloa. Even koe power ka koe koloa. Koe te fito i koloa nane hanga fuaki mai ka te ki tau tole wafe ngofulu koe mawhai pe koe power. Ko ngā ula ki lewa, koe mawhai ta e hatau mua. Pe koe power without purpose. Koe o mai mawhai, pau toton ki ai muno tau mua. Kakabana e mai mawhai without purpose, pai hanga whewhe tau hanga whakaonga e mawhai ko ia, ka pau koe kaha purpose ia. Koe konga hono wā lewa pehe whaunga mo uhinga, o ku ngawe aki ai e mawhai ko ia. Whaunga mo uhinga, o ku ngawe aki ai mawhai ko ia. Ko ia, mahalo te alu peke whakatonga pa te alu ke whakapitania ke lava ke mahino ange au pito. Why and how o tau UCI power go ia. And I will describe why and how o totonu pe mo whaunga o totonu ke tau ngawe aki ai mawhai ko ia nai o mai ka te tau tolu wawhonga fulu. Ko konga tolu e te mokalati o hao e mawhai me kakai ki kautaki. Ko te mokalati o hao e mawhai pia mehe kakai ki kautaki. O glape ke tau sio tau tole tai mini tonga, o te ke wawe ke te mukalati, kono uhinga koe ha, kono uhinga hau kei pule pe toko taha. Kei pule pe toko taha, pa nyongo wha ngai komiti, mga hi mea alahi au pito ke lama ke neanga whaino hina nea fio, ka au kei pule pe rea toko taha. Kono hanga he paanga corrupted e mawhai, pe kono hanga he paanga o tataki, ai judgment koe pe koe whakakaukau ai toko taha koku angai paua. E koe hoko ai instrument koe paanga ke ne hanga tataki ai mawhai mo paua ko atka te koe whafufonga wharearea o hoko ai o tō kehe pe me sea te wholau o ke alu ke hanga whafufonga ai ko alu ave loto e kakai for their best interest. Ka koe koe best interest ai individual o hangai ko motol ka whafufonga. Ko konga ni mako hono totongi sistemi ke si o kehe me mau e lao. Sai, ko konga lahi au pito ni pa te uloto ke ulawe ke ni, he kono uhinga he ku kamata ke whai e toko taha lao wale i tongana e ngahi tuku akiki o lunga, pa ku kamata ke ala mai sistemi ke ne hanga he sistemi o totongi kakai ke nau whai ngawe ko ni ke si o kehe me he lao. Ko toko taha pete de lava whakaikai e mea ulea ake toko taha ko ni o kuloi, pa ku teke uma hingoa toko taha ko e ka koe tamasiko kune ngawe ke mea koe drugs. Ai ko kune ai ni ngahi tuku aki pa gwene ngai whakamooni, o gwene ngai whakamooni o kuyai ngai konga lalahi o lunga o kunau kawe mea koe ni. Ia kei taimi koe nau kamata mai special hard talk mahalo ke ngai lau mahi nā pena os kamata ka ngā ofia. Ngai mea katoa koe ia. E koe na te eke ke usi hoku mataki ai, ka kuyai ngai whakamooni me ngai wheitu takitaha ai kāsia a o lunga e mea koe ni. Pa kou tui ka ngawe kone u whaere ka hele ka koni,
O wai lewa whaunga uri o whai aki, ko no whenga e sistemi ke si o kehe, mi hono mau e lao, pe au whai e olunga. Pa te utala noa ke mau inga maari ke kakai, ko inga ke mulawa tokoni, ki ta masi ko ni pe ko hae ngawe e au ke ene ngawe, o whia mau ke tokoni e vale mo pe mo. Taha ka hatoa ke toko taha ko ni, ke lava ko kumi a mea ka hatoa ko unerea aki ke whakamooni pe kumooni. E ko inga ko taha ni o maulalo pa kwange ko ke loko tokanga e kina ene lea, but what he says, it's very important e mea ko unelea mai aki, o ku iahe konga, o kupo society maulunga unau kau hinga mea ko ni, pa te tāno ke konga ni ma. Ko konga anonga ngahi mea makehe, aia ko e te uhanga lewa of kainohina ka te motolu, ai ngahi mea koe, ai foi polo kalama koe, ai tupe, ai ulahe ai koe kau tāno aloi, mo kei whakahei holo koe kakai, mo kei mimi holo ai koe, e lelo koe ko wanga he loi, ai mea koe koe o mo oni ke loi. Pa te uhanga whakakoa te pōne hano complete, o mea koe ia. Kono hoko le ko tuna mene alulunga, te utaganoa ki ai, he ko ofi ke whakaose tuna mene alulunga, pa koe ai a tokolahe a te motolu, ne whae kore ki ai, ke ngā sponsor koe o tuna mene a hapai lulunga pa te talanoa ki ai. Koe ngahi kate a kulupuro a manaki whakahoko te talanoa ki ai. Koe keisi hono tau i aia te utoi talanoa makehe atu, ki he keisi koe ni i he mea au kua o ke he taimini he uktotonu, e to kanga lahi a pite whanua ke mea koe ni. Pako hono ko lewa koe ui e ku kau whafofonga. Koe ku kau whafofonga pene aku, o ko pehe koe kakai koe ni unau tau, he feituko toko toa pene, e teuteu e ki nau tolu, ke nau hu ki wharearea. Paka pau o koe ke loto kakai a koe ni ke kui ki nau tolu, ka tak wha more o koe koe ai au ke loto mai ka tiao. Koe kui au koe he kong tui o toton mo tau, ke hu ki wharearea. Koe toki mea pe a koe ho tai loto mai, pe o ke loto koe, toko taha koe grobolo pe i kai. Paka pau leo koe ke loto koe toko taha grobolo, pa tukanga pe kui au koe ke pasi, ka ke nofu pe koe mho kempeini, pa he ke ta whela ka aki tau aia, i he osi hono ui o kau whafufonga i he pōni. Mahalo koe, e wawe a pito pe o aluak me konga uruaki ke konga wha, koe osu kahe koe ngahi mea makehe ulahi, ke lava ke ulawe ke he pōni. Sai, koe mawhai koe ta e hai tau mua, pe koe ni aluki whe. Power without purpose or power with purpose or power without purpose. Sai, o guiai ai konga lalahi e tolu o mawhai. Koe mawhai o guiai ai konga lalahi e tolu. Uraki o guai no legal responsibility, pe kono whatongia whakalao, ua o guai capacity, pe kono iwi, ke ne whakahoko ake ngā ue ko ia. Paka hono tolu lewa koe moral responsibility. How do you feel about it? Anga whewheho o ngoi ai lao koe ni. Sai. Koe ku tala noa koe ni, he ko mo manatui na iai aimu. Na iai lao a grise ono na whakahu, pa neke ke tali lao ko ia. Oa, na pending e lao ko ia. Oa, na dissolve whare area ko inga ko te whakahu e lao ko ia. Sai. Ko purpose e lao ko ia, which is na os helpe me kau whafofonga lahi, na helpe me a klaive e tuate pe mo taimi kos whet severe, na helpe ia pe a mea tui wakano, mo taimo tui wakano, o a umai ke a krisi, o pehe to kua, ko e ngahi, ko nau fua ko nau whatongia, pe ko paua ko na ewange ko ka teki nau tolu e tui, aia na ewange ka teki nau tolu e tui e paua ko ni. Na ewange ke whakatoko lahi a wharearea ke toko taha fitu, pe na ewange ke hanga e wharearea o whiri ai paremia, pe na ewange ke toki hanga e paremia ko ia o whiri kau minista. These are the ngai mawhai na ewange. Sai. Ka pāte tau whakawhehui koe hae purpose. Koe hae uhinga na e oange ai e. Ngai mawhai katoa koe. Wai na e oange ki tā fitu. Wai na e oange ke whiri wharearea Prime Minister. Wai na e oange ke whiri Prime Minister e ni kau ministers. He koe whotunga koe o whonua ki muana e ha. Na e whiri ne a whio ai ni kau minister. Pa koe ne kau minister hape na e hoko koe kau me mipa he kabineti pa se ai paremia. Pa koe kau minister hape na hoko koe me mipa e whatatogoni pa se ale vai na whio. Sai. I e fwoi liu koe na e whahe tui he wafe o fulu na ne whakafoki mai lewa ia kau minister ke ha. Ke whiri he paremia, hiri hono ha, hiri hono whiri whare alea. Sai. Koe
Ko foi natula tolu ko utotonu ko ke ma ko e ngawe ko ni. O utotonu e foi foaki ko ni. O utotonu ke ia ho now legal responsibility. Ko pepe se foaki pa utotonu ke ia now legal responsibility. O utotonu ke ia ai ha capacity ke whakahoko ake ngawe. Pa utotonu ke ia no moral responsibility o foi foaki. Sai. Ie tui ko na ako o peheni. O si kono foaki, peha, angre tu ia tu sea. Mo kau fau sistemi o tu sea. O tu se whakatato koni. O ave apito whakatato koni, o hoko ai, o ui mo kakai kehe apito kau taki lotu, ui mo flexevere ko loti, ui pa mo tereketi ko loti, ui mo vriamtangi ko sekeritari ai saswe siriana, te vita havea, ui e kakai ka se misi fonua, afu alo matoto, ui e kakai ko ya. Te utoki au kai I mui. Kake sio ki he mea koe nai whai. Aia o mahino lele mai ai ha. Ahono o mai e pāwa tae ha. Tae o mai e purpose. Pa koe uinga na viviria tae lao koho no ke ha. Ke o atu ke whakatoka maari he pau ke check and balance ai pāwa hono fuaki mai. Na e fuaki mai ke mau toko tahafitu, na e fuaki mai ke mau paremia, na e fuaki mai ke mau filia ministers. Ka me ke tuuse ai hoko takinga o koe mo kakai. I kai ko tuusi ko uhinga ke ha, ke without purpose e fuaki. So ka pale without purpose e fuaki, ko ha mene fai fuaki. Mahalo ko fuaki pe na te whaha tutu. Ko whaka mahalo pe koe fuaki na whai a civil war. Mahalo pe koe fuaki koe manawasi na hangai kakai o matua e angai whonga taki e taimi ko ia. Ko ia ngai whaka mahalo e whai e taimini. I e mea koe nai hoko I wafe hongo fulu. Ko ku whai ate tala noa ko nika te ki motolu kakai. Ke lava ke mohanga mahi noi au pito. Ai toko taha to tonu. Te ke fili ai ke ne lava alo whai e mea katoa ko ni. He koe mawhai nei whaki mai ne awhio ogoa. O without purpose ia. O koe kaha purpose ia. He kuno o sanga ia. Ne sanga tuose matawai. Pa o ne tuose pe koe matawai pe alue moe ha. Pe awhio atua pe alue pe moe ne kakai kau taki lotu. O nofo kihe. Atu ki ai pa moe lot ko severe. Pe moe lot ko tereketi o nofo kihe. Pasa pa whao mo ne kaumite taha kuia koe ha. O kuia koe kaumite pe nolo. Pe ave kai kau papalangi katoa. Pe moe aten seniare. Ave kia pe mo police commissioner ai a koe kakai ko na ngawe ko whaunga ko lao ai ko na ne tanga ko fuaki me ka no mawhai ogoa o kui kai ke piki ngai pa mo whakalele fonua bune o mai o no purpose o kui ka ha purpose ia o fuaki na ne vai he ko uinga ko ha ko ngau ne sanga tus a foi mat vai e o toton ke mo mai no I au pito ai kakai o na poto feunga pa na understand the political science because political process ke na woki whare area. Kakai, o wha mai tuku a hono whiri, ai kakai o koe ki nau understand na tole ngai political process kon o ko wha batala atu. E ke hane mea anai lava whai whare area. O hangea limu tui au. Pae peki he aloi pe, pae peki he aloi pe. Kai ke, o ngai decision kato katoa ko ia, o nau whai katoa ko ia. Aia na ne whai ea fo I ririu, he, o mai katoa ririu koe ka te tau tolo. Koe ke o peheni au ia, o kusai pa teu tok wha matala alo au ke I mui, I he mea na mafuri ai, me foi political processi, o I kai ke toi fau whataha au ia, kau tapare e au ia ai koa timi, kone uhinga koe kulava ako sio, ke foi fuaki nai o mai o kuha, o kui kai ka no purpose. Pakapau ni o stuus e a purpose, o alu e tautu mai mue me he, kai o mai fu penu I pawa ka tau tolu, pa te tau I kuna I fe. O no winga na hanga tosi whaka aufuri, hau to involve ake e political discussion, ka uhau au kea, ke ulanga whonua, ke sio mai o kuha, o ko ulava peo whai ake ngā aue, o ko ulava peo achieve a purpose, o ko ulava peo achieve a goal, I he langa, I he power, nane o mai without purpose. Kono winga e na mawaha ya yau, pe koe konga lai na understand yen, konga lahi tonga. I departed myself me political process, o kai ke to no foi kau hawa o fai ngawe, ake mawhaina ne o mai, ke sio mai o kou lava pe o fai ngawe, ake ai ha, ake a power without purpose na ne o mai. Kono inga peta,
ek mavahe uinga na tapare ko atimi mo matuku tatao ko no district tu kwa kala no political processi he kai to lava he ko ostu uso moto sai e tai mi gona ne fai riu ko ia pa ne to le vai ai foi saying ko ki me ka to pe oha okay hoko pe ko ia pe lao ko ia pe ka ke famoni wa fa ka ke hoko ka lao ko ia pe okay pule ke me aka to ai fonua neongo tala mai o ha o fate mo kala te no falele e ko fate mo kala te no falele o ha o mafai o ha me kakai ko mafai o ha me kakai o alge taki o ko ka me go one person saying e te mo kala ti ai ko te mo kala ti loi o mahu inga mari hono o mai power without purpose ko inga ko ha ko inga ke failure pe ai commoners pe ko me avare e nau lau ke failure pe e mea katoa pe. That's what happened. Kono winga ko tua langa fonua ke mui mai ki ai ke tau langa fonua to make it wrong. Ke mai no ka nau tolo kuhala. Ko mea na o mai te tau la pe tau tolo ha o ke ngawe aki ha ke flippe ko ini me mea ko na ya me mea ko na nau demand mo ota ko na nau ai ko ke fowai ke failure ka tau ai e tau tolo ke ha ke successful. Kono winga ya ai ku tala no ko e poni o fekau aki ngai mea ka toa ko e koko e ngai liu mo fuaki na fai ene afio I wafong fulu. I Amerikani mo motolo mo wanga maeni ki Amerikani o kuai e pawa o e Palestini ke ne hanga vito hanga hitutu uni. O kuai hono pawa ke ne vito ka ba ku disagree ka mea o atu o ku ne vito ke lava ke hoko ai la ko pe ko pio ko ya. Ka koe pio ko ya ko pau ke pass Congress. Ka pau e hanga Congress ka ke na fie mare ke it need 2/3 o Congress ke na hanga right off a bill o pe ko vito fai Palestini. Ko me ai o toton ke fai ha. Pe me o toton ke fai e ka fa fofonga fale area. Au pito ho fili e kainga tonga. O ku fie ma o ata ko mo os understand it I mean ko purpose na o mai ko power na o mai ne kai ne tu se purpose ya ke ta failure pe ne ta mo pe ke ta failure pe taua but we can make it successful te ta lava make it again successful hata fili ha ka fa fofonga o now know how to go against ngai mea ka to o imbalance or make it ke balance ake no ha hono tohia kupu ilao Iho tohi ko kupui lao. It doesn't matter pe pasi, pe tai pasi. What's matter ko tohi e kupui lao. Pe la wale ke ha. Fall back mai aya. Ai outcome ko ya ke kakai. O ke foki mai moi ya ke talangi. Ko e na ku tohi e foi lao. Ko e ke lava ke ave ke ne afio. Ke whakatontone imbalance ko e. Ai process ko e. I he mala e whakapoint kare. Pea ko e o la e. Na i kai ke whamoni hua whai ki ai. Ko toki mono nofu ya tamai kakai angai mea ko ya e ta umo e liua. Pa koe ke vare ne afio ke sio ma e liua ya ka ne ke I fai pe mea tatau. Pa koe ka talana ko ni ko pe ko wili fi au ka ta pe ko fi la ya ka ta pe ko. No, I'm talking about the real thing happen. E we kai ke lava ka fa fonga kakai o fa matala ke mahu inga mari ke kakai. What's happened now? A mea ko hoka tai mini. About that balance in lao, about that balance, a power. Mahino mai wai ha, o koe lao koe ke pot mari. Kai te ke ilo koe lao koe ke pot mari ake ha. Ake ho alu ko vivili at ke tanunga paanga mo fukapanga ko koe pureanga. Kai ke hau ko lao lere lao me mua ki mui ke hanga ilo e ha. Nga hanga ilo e mea imbalance e power ko no inga koe ha. O koe lao, o koe policy, o koe regulation, o koe act, o koe ke totonu. And then write an amendment to it. Ke ilo ye ka whafofonga mo no pere, mo ka whafofonga koe e whahai koe, o koe atamai e tau pāti. Kai koe ope oha. Tau aki whawhekiki ko ose tai mea koko koe monga, use a tone. You know, when you go use your tone, I whare area, o mahino mai maha ho oa awia, and then you use the tone of your voice, ke whakamana wahe o ti peiti, you know. Whaia ka tata e ako. O mo mahlava mahino a power without purpose, because power with purpose,
Toton ke mu mai no. Ko konga le no wa pe why and how anga fe o hinga pe mo anga fe ho hanga o ngawe ake pawa ko ya. Sai. Ko bawa ko wat ka ko e fa fonga fale ale ke au mo ya ko ki fale ale pe ko kau fie fale ale pe ko kau quantity fale ale o ku ke ha o ko le mai pawa ko ya ke au mo ki fale ale. Sai. Ko alu mo ia ki whare area ko why o ke alu a kore ke kakai ke ate pawa ko ia ke alu mo ia ki whare area. Why? Talange ke kakai pe ko ha mea ku ke alu at pe ko kakai mo e ke ange kau whafofonga ko ha no uhinga o ke ha ua kore mau pawa o ka voters ke oat ka koe ke alu whafofonga i mau toli whare area. Pa ko nau tari ni o toton ke nofo ie fotunga koini. O ku toton ke nofo ie fotunga o benefiti. Ko benefiti katoa pe, ku pau ke ha, ku pau ke e benefiti a kakai. Ko pau ko ia aku ke kore ke alu oha, ke alu o whepaki ake ngahi area ko toa pe o no tipeti e lao, ke lava ke ha, ke hanga implement, e ngahi process katoa ko ia ke ea, best interest mo benefit ai. Benefit a kakai. Pakapau ko hau ko kore mai. Ke alu ko whai ake sio whaka individual. Paki toton ke ngoi ku ke maa. Toton ke ngoi pe i loto ya te koe ukai ke tau. Ke alu ki whare area. Kua o se taimi o kore pawa ke o whai ake whaka big shoulder, high collar mo mea kātou koe. To taimi ke hau kore pawa ke alu implement ha ngāue e lava ke ha. Ke benefiting yai ai ha. Benefiting yai ka kai ko ho district koe uku ke hanga whili. Aya ko fonga ne tolu o toton ko ke whai aki. Fonga ne tolu how you gonna implement. E anga fe ho implement. Ai oate kakai ka te koe. Ai pawa ke alu moia ki whale alea. How you gonna implement it? Ulu aki ko pau ke iai ha. Capacity. And capacity equal what? Equal resources. Ko hono uhinga ia na ku motu mano mai me tafak fa poit kare o hau ke ha ke tafak fa ekonomika ke make pa a patoa ke ha ke ha ne resources ka tuku ha telefua patoa e ko no inga me ke toka i mai ka kai ko funua a patoa ha telefua patoa and this is why na motu mai me political process o hau ke economic process ke hanga ai ha vala mo resources ke lava yai ha capacity. Oi ha. Oi patoa. E taim ko tope uti peite a se si fare ale. O ko ngoe maa. Why? O ko ngoe ne maa. Because o ko ngoe ya we capacity. Because resources ko e can implement. I make a benefiting your people. It's less. And this is why oxio my best Samuel Whitepool. This is why oxio my pet to ilakema. Sio my pet Clive Edward. Sio my pet kakai ko o now benefit me resources. I corrupted resources. Kung sio maka motolo mo hangya fangaki moko, fangaki law. And now sio maka ka motolo. This is why na guhao ka neo mo na ngai matala ya pida na sio kovi. He ko ilo ne ke loloto pe and now sio anatol ke political science I fornua. Na sio pe. Na sio pe ma utouta. Whai ngai whakaanga katoa. Kana ku nofo tuki mono nofo. Ke ulanga whanua. Ke mahino ko purpose nai o mai. Mo power nai o mai. Without purpose. Ka kwai pe commoners yaw ni lava. Flip that coin and make that what? Effective. Ke benefiting me ai kakai. Pero meta. Patau ngai society. Iai ngai lau. Pehe kai ke ola hanga aue. O kai koia. O kai koia. Nai kai a koe kakai. People were not educated to do that. Ko whakapapau ka pate whakakoloha ki hi whare koloha ta. Pea oanga ka motu asia ina ke ne whakalere. Ke sio ke masiva katoa pe hau.
e ni ngawe masiva a saina ko ya ke fare ko lo ko ya e mo ui e tupulaki e mo ui kafa e mawe mo ui o liunga te au a saina ko ya. Why? Because he was educated to do that. Hana e hai tonga na e ko ipeke ha ko ipeke kai momo ha ko ipeke ha ko ipeke foi ha ko ipeke ha ako ipeke ilo ko ya ko ha ko uhiki ko hafu no talano a language hafu no ofi language o tala oku loloto ai hanea ke ilo i he tua oku loloto lava ke tu pa ke sio ma feret severe ma Clive Edward ki ai oku tua a commoners o kwa ne credit union o kwa ne fare koloa o kwa ne me o kwa ne resources capacity is fulfilling a commoners ko ya. No ngai mapaki political process o fa o me akoni ke mafa ke yai ha capacity ha resources a patoa ka tukwa telefua cause you go no factor capacity ke ya ha resources and then you execute it. Hanga fefe ho execute ya ko bring e idea ki loto porque feo I kate ko e benefit fefe me he atonga e benefit fefe me he masiva e benefit fefe me he a kakai ko alpha fofongai. That's how you execute an idea. You cannot just go over there porque tau hawa hai tarate ke minista pa ke iyo ko ki ai pa ke algo minista kai ngalo ai kakai na ke kore ki ai ke alo whakafofongai. You must have a capacity ke ngo ke mafa o tala no whare area ka tuko ha o kai le whare area. Use a tone of the voice to make you feel like somebody. You are a piece of crap. Execute an idea. Implement so you can keep it promising to people. Execute and then implement. Give you a promise. Na ke fai ke tangata pe ko fefine lalanga pe ko tangata toutai pe ko tangata tokanga na ke kore a ene Wouti ke almoyo ki fare area. Implement so you can deliver how palomesi. Peka hoko ia pa te ke hoko ko tangata kakato I fare area. Pa hei kai te ke tohela ia koe kempeni e guola ho ngau. Ko konga hono tolu ko pawa ko mafai o kolat me kakai. O kolat me mafai me kakai. O kapate mo fatonga nga e taimi ko na dipate da distance myself me political process ai patoa ka how ke me afra economica. Na ika ito ya hatate tapare ka ko tapare ko hau e fofu to tana tapare ki ko timi. Ko tapare pe movit. E ko uinga ko ha ko pawa kolat me ai. Wala te me kakai ka motolo. Ko mo no fa mai me ai ko atimi ke pawa ke mo lia mai ke kakai ko hai motolo. Ke mo male mai ke kakai ko pawa o ka pau ta fe ma o democracy ko pawa wala me a pawa wala me kakai. Pa ko nga we ko to ai pulianga ko pau ke balance o ne ni te ne balance. E pa hange ko lau ki mu atu ka pau ko ke balance. Ka pau ko ke balance no deliver. And I make a ke o lao I pure anga o kuyai foi lao wala o we policy o wala o ka pau ke ha balance e deliver o ngai purp o ngai mafai e ko mafai ko to pe to ton ke ha no purpose pa ko purpose ko ke ha
purpose ko ya ke lava ke implement ke pesa ke pes feeding ko ko pes interest ko akakai pakapau o ya mea imbalance ai o ko la o toton ke ha e chess amend kumie ke ilo e mea ko ya ko no inga yo toton ai ke mu haya ha mu kauloya ke na ngau ka te ke motor o ka ba wi ka ke mau ai tau ke mo skills ko ya toton ke mu haya ha mo ka kai pe ka o te ke tepi ta kai o ko ya mo high school ko fu level ni o lunga o ke tano ai ko ya o ke kakau ko ya o ke taimi ko ke tano mo ka tama ko o lunga pa te fanonga ke na maki ki pa ko hange ko ko gulau ko ni nai ke worthless ko ka mau inga e ko taimi ko ke lava o clear i nga political process ho lava ho ko ki fare area ke lava ko make lots of mistake even ko mistake ko ya honest be ya ka ko nga ko ke understand ko nga political process ko fare ene ka ke educate ko ki ai o ka pole ni ke educate ko ki nga political process e fare ha me ko te ala fi fare area ha me ko te ke alwa ai me to ton ke iloi fai ngo fua no take aki motole paanga fai ngo fua no take aki motole paanga fai ngo fua ate ngai palomes ko ka te motolo ha o ge te ke minister filia te au ke hoko ko paremia ko fu foi fonga uri tahaya ko fai loto hili ai ha hili hono fili o prime minister ko alwa prime minister alwa to ta ko fakau ke prime minister ha o filia te au ke minister ha o filia te au ke minister ha o filia te au ke minister ko ngai fonga uri ya ko fai o ko talato o ko imbalance e power there ka pau ke fit ke prime minister ha me gala holi ki ai ha ma ko ke nofo ai pe ka pau ke mata ito pe ke ngo al pe nofo pe at ka ko lang ko minister ngo ka pau ko tourism ko al pe nofo tali ka pa at ka ko me ko ya ka pau ko finance ko al pe nofo ha me ai ke te fakatau i pe ka ko tai me ko ya tai me o ko ke understanding a political process e fare pe ha lava trick aki ko fanga ki me ko ya pa ke ai pe ko ya ko ngai va inga pa ko ngai kemi uri ya o fai hili hono fili fale area hono fili prime minister pa au toton ke tuku ona to fa me be e ko ia ke represent the best interest of people ka ko ia ke algo fratau ta kai holo ko ke minister ai longa hata au fili fale area ta uni nai fratau i pe ai ori ki tu ona to ia fale area e wi kai to tonge na to fale area hakakai pe te alu ki ko ngaka mai minister ko te alu ki ka ngaka mai minister ko it doesn't matter pena la yo mo wa ke alu ho ko te minister na ke sio pe ko ki ho personal interest o to tonge ri ko ki tu kono hanga e pawa, kono hanga e paanga corrupted e mawhai. Ka konga whaia. O ka pau ki mo iloi mo tolo no whakapalani se political process. Paeanga whewhe ha mo use a best judgment ni ke mo hanga survey kakai o mo alo whakafofonga i. Ka pau ki mo understand e mo tolo political process. Paeanga ha mo check a balance ko a power. Anga whewhe ha mo wao o whai ha best judgment ke serve the people. Kamata peme kamata anga. O teu pe kwani ke fili ko e taimini. Ko ke ilo ngai process e fonua, ko ke ilo policy e fonua, ko ke ilo ngai lawa e fonua, ko ke ilo ngai mea ke lava ke deliver ak a best ke serve ak a kakai. Ko ke ilo. Pera pa wete ke ilo se hui ka koe. O toton ke hoko ko whakafofonga whare are, pe toton ke wau ki api. He kono winga ko taimi ko ke ilo ia processi, ko taimi ko ke ilo ia processi, ko taimi te ke deliver ai ha. Taimi te ke deliver mo ke serve the people what?
The best of your ability. Paka pau koe te ke ilo ko koe whakaofa e, hau alo wha holoi. Whakaofa la. Ka pau e ka te ke iloi a political process. E anga whewhe o servo kakai. E anga whewhe o anga survey promises na ke alo whai e time campaign. Kono inga whapea te kakai. Na ke hao tala mai te ke langa wharekote, ke langa wharekote. Pa ke alo koe ki he koe te ki toi lava. Ko inga koe ya. Ko inga you don't know the political process a ple anga. Koe ke ilo e koe. So pe aha. Very easy target ko ia ke ke manipulate whanga fulofi ko i loto. He koe uinga koe. Koe ke ilo e koe ya. A political process koe ple anga. Hoko ai pe mo ha. Hoko ai pe mo sio pe mo tolga mo personal benefiting. Ke personal benefit yourself, not the people. Hoko ai pe mo sio ai pe mo tolga ko me ko hoko ko tai mini. E ka pate mo sio ko ha me fine. Al pe po hiva tan pe ave, tan pe no vahenga. O me ku ko ya, ko me ku ko abuse power. Al pe tan pe no vahenga. Na ko sio le vai ke ha. Ko si ole vai ke benefit pe ai ke benefit pe ia ko nga ke te hupe ki fale ale ka ko ne ngawe mono vai nga kato pe ko ne ngawe matonga kato ai o toton ke sio whakapoto ai vahenga ko poiva o te mo sio pe ka motolu o mo toi fili mai pe tangata ko ia e ko tangata o ka ke toton ke toi au ki fale ale e ko ne ngawe ma motolu pe talafo mo makaunga mo fe ko ne ngawe matonga kato ka agua. O koe ke ne whai e mea ko ia pa ua. Pe au pune hanga abuse power. Ko whea kau whafofonga kakai. Toton ke whakailo. Alua ka ke ngawe aki ai ha. Ke best interest ai kakai ka alua ai ke ha. Ke ne best interest pe ana. Ko ne hunga utantanu ai pe ia talafo mo mea ka hatoa ko inga ke ha. Ke toi whiri pe ke huki whale alea. Ko mea taha minister paanga. Ne alua to fitu kilo ka ke ilo poko to fitu kilo me fe. O ave fitu kilo ki fe. Ave ke kau taha baka ko ewa. Ko inga ko ya. Ko inga ko ke ilo ha. A political process ipe ko corrupted te pa anga ai ha. Ai pawa. Ko inga ko ya. Ko inga ko sio kita pe ki ai. Mo ne personal interest. Ke toi lava pe November. Ko kau taki kovi o nau whaia mea peni. Ko o pehe te ke ave ki ewa kai whewhesi hapai. Kai whewhesi vavau. Kai whewhesi niwa. Ko o pehe ko whaia ni kai whewhe ai kakai. Whewhe kakai. Whewhe kakai toinga koe ke nau ewa. Te ke ave koe fitu kilo. Pea ka pau te mawhiri ewa ha kakai pehe ni. Pea ke whehui kia te koe. Whewhe ka toa ti lave mau. Pe alota taha ia koe ke ne whaia mea koe nika te kimotor. Ka ne whaia ke sai whakalukufua a tonga katoa. Ko hai o lereia te kinawa. Ko lereia te kinawa ko taha ko ua o ofa ki tonga katoa. He koe minister paanga ia ki hai ki tonga katoa. O koe minister paanga pe ia ki eua. Pe aku ne whai kovi lahi pe au koe ke toton ke hoko ha taki pehe ke ne ta utu he minister paanga. O whie mau ha taha o toton ke ne whakapalanis. Ke ne palan se pawa ka lava ke ha. Ke potu maari e whanua. Pea ke iai ha. Ke iai e purpose. O pawa o mai neongo nai o mai tae ha purpose. Ka konga hana ni ma. Ki ino ai whewhine marama. Ko hono ni maka taimi a koe o totongi e kakai koe foi sistemi ke lava ke ha. Ke lava ke na look away kai ha. Kai hoko hono mau e lao. O hoko lai ea. E ngai mea lahi au pito tau talanoa ke. Pe au hangi koe polisi. Wha talanoa koe ke polisi. Na e totongi ofisa polisi a kohai. Ka lava ke ha. Ka lava ke more. Ai food trucks ya koe na e mau i e ha. Mau i he vaka koe pe. Mau i he mea lere koe pe lava ke ha. Mosio. That's it. Ko taimi au peitia ai ha.
A system mi ke look away mi hono mau e lao. E dai mi koto ape mo si ai ka leader segment ka lito part of political process of benefiting over the benefit of the others. Ogune benefit yang eya over the others. There's something wrong there. Why me halai? Why me halai? E dai mi koto ape mo si ai ke political process of benefit ata ola yang eya e benefit over all people. Why me halai? O mahino lele o pete system mi ke look away mea. Pete system mi ke look away me fai hala mo mau e la. Mea tata o hoko ke mata pule o ne tau ai fai toko na tapu tongana. O go mai fanga fua. O mai fanga fu child because o we now tole capacity ya. O we now tole resources ya. Ke ha ke ave ko faka ilo ke ha ke lava trope ke si ko winga go ai ke ha capacity ke lava implement pe execute a mea ke loi mo mea ke loi pa ko tai mea toton ke tu fatai fo noa tu fata mo ka fa fofunga tu fata mo ka loya tu fata mo ka fa fikau ka me tu kuange ta ko nga kai la ai fai hala ke tuenoa. They were paid by the system to look away mono mau e lao. Ko me ko. O doton ke mo understand ya fonua. Pa mo tuha, mui he tamasi. Mui ya te ya mo ne me afai. Mui ka oliva ko tau find out o hala ne me afai. Mui ya te ya. Ko to aya ne la vale a ke me ko ya. Mui ya te ya. Ka awa tu kuange ha. O tu kuange system ke na hanga page of ai ha. Page of a system, you can look away me, yeah? Can look away no mau e lao. You can stop it. I can stop it. But that event happened in Tonga. O toton ke taufi kautakilotu. O toton ke hifo mai a kautakilotu i Privy Council mo hifo mai kilalo o tataki ho mo kakai ke mo kau mo matapure he o mo onye ne mea rea ke. Ha mea mo ke tauta mo ngai sea malunga. O kau takilotu mo tolu, o ku hoko mau ngahi lau maari, o ku vale whahinga, o ku abuse whahinga tamai whewhine. Lahe mawai, lahe tāmate, ko ngau he drugs. Mea koe toko tāku ne ilo e kakai na whai eni. Ko hame mo kei ela whaka. Tui mai he Privy Council pa mo hifo ki lalo, lea ko mo kau. Mui o mo siasi. Lea ka teki nau tolu. He koe outcome o toton kia. Outcome o toton matonga katoa. Ai ngawe ka tamasi ko ni ko kia nea. Hala capacity eta. O whanongo ke ne ki lea te whamalo ke ki se niti ko ne lava peo ai ake whalane fia. Whamalo ki he ne lava peo ai ake totonge ne mea lele. Mo utu e ne mea lele. Tokoni ke tamasi. Hame mo tauta sio. Ko whehe kau pāpela ngawe popula koto ngau keke mo oai o tokoni ke tamasi. Ko whi kau pāpela pato ai. Ha mea whakalongolongo ai. Pa maurea mai ki ata resources. Maurea ke kakai ko koe na ngai resources i muri ke ata resources ke tokoni. Ka lawa ke whakapotu maaria ai mea imbalance. I lao ake ai ha. Ake ave teke mea koni o ka pau nai sio tamasi koni ke kakai koni na nau whai. And I don't care. Pe ko hai nai whai pehe. Toton ke o mātau te ai. He kua koe moli ke whanua i hono tau tupu. O koe hoko ai hono tāna kita whanau. O koe ai hono tā palasiasi hoi ki whawhine. Ke o tiri vai kai abuse. E whangafu uawai o kola iate. O kuna hanga kai mo inu a drugs. O toton ke mo hifo ki lalo o pou. Ke tamasi o kune whai ngāui koe ni. Kaya pau e pehe. Pau tau look forward ka outcome of fair ke everyone. Outcome of fair ke everyone. Es happier tonga. E mau e tonga healthy. More satisfied society. O ka pau te tau lava whai katoa e mea katoa ni. O we kai ke balance.
a purpose pe ak mahino mai o guai ha. O guai la o imbalance. Alo kum ke ilo oha o e just pe amende la go ya. Because policy is to implement the law, and then the law go ya unify become the goal. The law become the goal, and policy become the objective to achieve the goal. Pagabale imbalance pe agua. Pe agua ke to hoko la go ta mua mo ya hano purpose. Pagua ke lava e policy ke a. O gua le ke to lava e policy ke nga work out ke achieve a goal o mai lao. Time yang imbalance ai. Pa komo fatong yang mo tol ka fa fonga fale ke mo lava o determine ke mo hanga ilo e kupui lao ko o tupunga imbalance o to ia lao ke fa amended agia. And not to tau ele veka pemo, tau kaila pe me loto. O ko tu yo ko fai ki whakahino ino, whakalao si au pito he pon ke lava ke mo ke lava ke inga maaria ka teki mo tolu, ai kumi mo uia kau whakafofonga au lele. Ke lava ke na huki whare area, o whai ngāwe ko ni ka teki mo tolu, pa moi whonua whakalufua. Ko ne osia ko ni mata hoko mai ke ko ngā noko mea makihe te tok whamui aki, ai palaki poe te hoko lewa henti tuna mena lulunga. Ko tuna mena lulunga, oku wike tolu e tuna mena lulunga ke wika hau. O mo tolu na kore at koia ke a sponsor, ki lulunga o kore at kateng mo tolu, o alpe taimi ke lava ke vave, a hono fie mao ke tāpuni, a sirini ke tuna mena lulunga ke na ngai pare, pa ko tu wa ngai tana mai ka te au te ke upload la ngawe o te whenga he poni ke wanga upload. Whamalo at ki lulunga ko whamalo at ka koe ke lepi, whamalo lahi at au pita ka te koe ko lava putu ke tai tau tupu, whaka fia ka pai toi ai maki vitio ko saitaha ia neongo o mai pe ngai tau whai pe fia he lava sio at ki ai ka ko whamalo ngawe lahi lava ki whai mihena. Ko hoko atu ko ngahi kate a kropolo i he aho hiva, ne kate kropolo i he wikene ne fiu fatfa, aia ne mau ia e toko taha mei Oregon. Ko kate ko ne kropolo i he aho hiva. Ko aho hiva aia ai ko ose wikahau, aho hiva ko o September, e kate he kropolo ne ngati lau nima, fiu fatfa pa mene fala fute wanoa. Foi mea e tolu ko ate ne kati, ya koe lewa mo pale fa, mo pale nima, ai koe pale fa, koe mono e tolu, pa koe pale nima, koe mono e tolu. Aia o pale nima, ai kati kone a kropolo e whahe ao hiva, e whahe at pe anga mahe ni, e taimi a fitu, i he pōtu o pule lulu, kono hiva, au kawai, ai pale nima, koe pale nima, koe mono e tolu, pale fa, koe mono e tolu, koe pale taha ua tolu, koe fiu fatfa, ngati lau nima, pe a moe whala ua ngokomi. Ko ia koe kati ko ia, o whaete tau wha manatu at peka te motol, ke lava ke mo hanga mahi noi. Ko e hoko ko keisi hono tau i drugs. O ko kore ata hange na ulawe ki ai i polkalama koe na whakahakon, o ko kore ata ka te motol, ke motokoni ke matapure o ne whae mea koe ni. O ko whanongo ke ne whakamatalapa, wongo ka te au ne whakamatalapa, ko kore ata ka te motol, ke motokoni. Motokoni ka te ia, i mea kona kune whai e kou ilo i pau, ngai mea katoa whai tamasiko ni, na e osia e taimi na ia awa ki ai, pa kou tui o mōni. Oange ka te ia capacity ka lava kene execute or implement, ai mea katoa koe ni ke mau hat judgment o peda ke whanua. Ke tuku hano abuse te mai whewhine, ke tuku hano abuse whanau, ke tuku hano whakatao na kita e whanau, ke tuku hano ai whanau ke nauifi, pa hoko mōre ai nau atamai. O to tonu, ke to koni e kakai whanua, ke tamasiko ni mei popua. Sai. I he taimi koe ni, te ukitu ke palakpoe, kone ospe ko ia, te haolewa, o ui atu e ku kau whafofonga. Ko uhinga e ku whai e ni, ko uhinga ke lava ke mausio mai ki ai, i anga whakawhika ke muanga i loi, ai ngahi tala noa ko to au whai, o ku loi. O ku loi. Pea nei kai ke ahataha nei hao tanguto ne i loi, ai foi polkalama, i kai, o iai i uniti he polkalama, o ten peke i loi hataha au ke taimine except myself, o ko to kamata wha matala e au,
ke kakai o maunga we va ofi ko taimini I office ni he unau ma o capacity ko ya ke explain it to them ne ka te fai a ta ko ni ke lava ke museo mai kia yeah, wait, me make it rock here. That's what baby. Museo mai ke black boy. Pegai. Museo pegai. Museo gai. Sai. Toko ke uki e. Ta vali. Ke lava ke museo mai. O mai no. Ai mea koe ni. Sai. Ko foi por kalama koe tupe ko hinga hana mu. Fai foke ngai tala no. Kai e fefine. Kai e hai paanga. Pa teo ate fika ke lava ke museo ki ai. Neongo na oska mata ate channel. Ye wiki ko si. Ka teo ate fika ke museo ki ai. O se mai ki sai. Taha, ua, fa, walu, taha ono, tolua, ono fa, ya ua walu, ua ni maono, fiha ni mataha ua, fiha taha noa ua fa, fiha ua noa fa walu, fiha a fa noa hiva ono. Te tau ngata he ni kai kia ui kia he. Mo olo toko si ia mo tau manga te au. O tala mai mo maheni he angai whonga koe. This is binary system. Yes, this is binary. Ka alpha tahe mo executive decision he koe ngahi algorithm o ke au pito peia. Sai. Ka koe polokalama koe ko polokalama a ako. Pe au kai ke ilo ke hataha. Pe au ke ilo kai kakai na ngai office ni. Pe koe mea ko na whakamatala ko loia tata. Koe whenga pe ke maha na wori mo na ki kakai. Sai. Ko wike ula ki e. Wike ua. Tolu. Fa. Nima. Ono. Fitu. Walu. Hiva. Hongofulu. Taha taha. Taha ua. Taha tolu. Sai. Ko wike ula ki e na toko fiha pe. Na toko taha. Pa na kamata tupe. Na kamata ki e fiha. Na kamata ki e fiha ni mangiao. Pe aha. Ua. Pe aha. Tanaki mo fiha. Na ke tau tohi whakawhika pe ke mahino na tau wako. Ikuluia ke fiha. Tanaki e whiunga mo fiha. Whiunga whahafe koia. Whahafe pe kai. Na usio ke koe ki whini motua hu ko si ke manatu e reinvestment ni. Ko reinvestment ni na kai ke to reinvestment ni o aluau ke toko uono wha kwa pe ko toko fia. Na e lost e lau kilu. Na ne kai ke ure atu. Ai au toton ke mo whakalongolongo. O ka pau ke mo ilo i ha mea taha ke mea koe ni. O mo whangi whai wahea mo toria. Ko pe ka lupe ko ke mo ilo i mo tolu ha calculation e ta. Sai. Na kamata na pehe. Ai na taha yunga ake fiha. Ai whaafe.
Pe aua li unga ke fia ai faafe. Pe a faa li unga faafe. Pe a valu li unga faafe. Pe tahaono li unga faafe. Pe tolua li unga faafe. Pe a ono faa li unga faafe. Pe tahaua valu li unga faafe. Pe a huani mauno li unga faafe. Pe a faafe. Wani ma tahaua li unga faafe. Tahanoa ua faa li unga taha faafe. Pe ha. Ua noa faa valu li unga faafe. Li unga faafe. Sai. Kapau o uhinga e ki hataha. O toton ke os mahino ka te koe ia. Ko whemea nai more paanga. O kai ka hataha ia i e formula koe. Tene lava kai ha paanga. He ko executive decision ni nai whaipe e tota. Sai. Ko executive decision ni nai whaipe e au pe tota. Sai. I he. Wike koe hono ulu aki. Nai whiunga pe mo e tokotaha. Ka nai whiunga mo e whaafe. Ko wike koe hono ua nai whiunga mo e toko fiha. Mo e toko ua. Toko wha. Toko valo. Aia ba mo usio mai le vai. Ko fika koe hono. Bahe koe o whaafe koe. He ne kai ke whaafe pe atata. Ka koe foi valo koe na lere ia hea. Lere ia he toko valo. Taha, ua, tolu, wha, lima, hono, fitu, valo. Pea koe valo koe nai fiha. Ni mangeau, 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 ni mangeau. Aia, koe valo koe, nai riunga aki ai fiha. Ai ni mangeau, o ne come up, pea moe whaafe koe. Some people na nau hanga mistaken o fika i pehei hono o maika te au. O kuhala ai fika koe pa a kuhala ata ai fika koe. Sai. I he ene tū koe he taimini. Na i kai ke riunga. Na i kule whaafe koe ke ni mangeau koe valu. Sai. I he ni mangeau koe valu o whiunga ia moe fiha. O whiunga ia moe whaafe. I he wike ia hono wha. Koe whaafe koe ia koe wahe ia e tama koe whika uluaki. O toi ai hasirini he whaafe koe e toe ke kai hataha. O koe ke taha sirini he whaafe koe e toe ke kai hataha. Koe portion koe o lunga koe. Na e mai a tuku o whai aki ai ha. O whai aki ngai fixed cost a whareni. To tongi ne rent. To tongi ne wheeler. To tongi ne container. To tongi ne ngahi ne a ngahi ne mea ki heke. He osi hono to tongi. Ai umea katato me kondeina. Sai. I ene hifo katoa koe ki lalo ki he. Mga hifika katoa koe ni. Koe angain koe ene tuu. Koe angain ene tuu. I ene mau koe e whaafe e he walu. Koe tutu ni lewa whaka executive na e whai e au koe ki he. Ki he wahe. Te musio mai ki ta whaka koe pe kai. Maha te wai he. Koe weichi sen na e peheni. Whaafe, kore ki ai tahafe, i kulua ke tolu afe. Frak vahe. Vahe ono ua, whaafe, kore ki ai tahafe, toi tolu afe. Vahe ono ua. Vahe ono tolu valu afe, kore ki ai uafe, toi ono afe, vahe ono tolu. Valu afe, kore ki ai uafe, toi ono afe. Wha. Valu afe, ko tano anki Amerikani. Ka koe formula pe eni nai ngawe aki Australia mo New Zealand. Sai. E ne au i whakoe ke wike taha ua tolu wha ni maono fitu valu. Hi vana i wahe taha mano no afe lewa. Ta mano no afe koe ane kore kai tolu afe. Toi taha tolu. Taha ua tolu. Taha ono taha ua tolu. Kore kai tolu. Toi taha tolu. Taha ono taha ua tolu. Kore kai tolu. Toi taha tolu. Koe wahe he fuafua wike e taha taha ai taha kato katoa. Taha kato katoa koe ne wahe. Tala mai e taha. Ka pau koe wahe na e whai. Ko hai o kune kai e ha. Ko hai o kune kai paanga. Kai e hai. Sai. Ta whoki mai ke wike ni ma.
Wike ni ma ko paanga faafe. Ka pau ko vahe he wike uraki ko tolu afe. Ko vahe ko he wike ni ma o fe unga mo fiha. Vahe ko he wike ni ma ko faafe. Ko paanga ni mangeao e tahaono. Tahaono li wani mangeao. Fiha ya noa to noa ve tolu valuafe. Valuafe ko ti vai ti a tie ua ko ua feia. Ko ua ya ko e. Ona taki fiha, ona taki faafe. Pe aha, foki peke process koe na fai ake weichise. Ko pau peke aluki he o fai kore. Ko process na fai ake weichisi. Ko fika ni mai. O ka pau pe paanga katoa pe na e hu mai. O entitle pe ia ke fai ake vahe ko winga ia so wate mea katoa koni. Ka pau pe paanga katoa o hu mai. O entitle pe ia ke alo fai ake vahe. O hai hune kai paanga. O kwa hata hune kai ha paanga he. Pe ko noi elo o fai ato ni tala noa atu koe ke lava ke wesia e kakai. He? Wesia kakai he loi. E neka ki ne ilo e hake e kuri e taha. He? Neka ki alu e hako ka mea e taha he ni. He? Ko loi atana e take ne kau hono fika e sai. Ka pango o se wike ni ma. Ta foki mai ke ha. Ke tolua. E ko tolua ringa ke fiha. Tolua ringa ke ni mangeau. O fiha ia. Noa ni mai hango fula meta ni mai tahani meta haono. Tamano noa feia. Sai ko tamano noa feia vai a ke fia. Ti vai ke fa. O ikule ke fia ke fa fe. Ko vai a hai. Ko vai a toko fa ko e. Mo sio mai ko me ko na muho mai ko ke fai tai. Ke lama ke mo ilo e ku fika ke mo fai a ko mo. Faka kai ngahe ko kakai vale kai ta e mo tolo. U fanga fa tapo, Mo sio ki ai. O ka pau ko e na o mai pe pa anga pe ikul pe se niti na o mai ki he mea ko ange. Ko hai ku ne kai pa anga. Ta ko mai ke ono fa ko wiki ono fitu. Ono fa ringa ni mangea ta ta ke fiha. Noa ni wa wana veu to no mo tolua. Tolmano. Vai a ke fiha, vai a ke valu ai fiha, valu ai fa o ku ikol ke tolmano. Ko valu feia. Ko vai a valu ko O ka pau koe wahe koe paanga e na e whai aki pe, ai hau pe koe, ai value, face value, o for investment ni, o whai ake wahe. Tala mai e taha. Ko whe mea more kai paanga. I kai o more paanga ke kakai katoa koe, na o si mua katoa koe, o wahe he, ka na o mai pe investment ni ko paanga fia. I kai koe ia. I kai koe more o alki he. Taka pau koe more ke he toko taha. Fefe kapau na toko ni mangeau tupu. Kapau na toko ni mangeau tupu. Tanaki yang katoa ke tau sio. Tanaki mo ono mo tahawa mo tahaval mo wafa mo ofia. Tolu fitu mo tahatol ko fia. Tolu fitu mo tahatol ko ni manoa mo ono fia. Ono tolu. Koia. O tolu tanaki pe kai. Wa ono tolu hiva po e ofia. Tolu hiva mo ni mafa. Koia kwa tolu mo ni menima mo. Ono taha ono fitu finoa. Ono fitol. Ko fe mea kau tonu. Tato o tolu hiva mo o fafa. Tolu hiva mo o fanima. Fanima mo no taha mo no fitol mo fitno. Fitno mo fitol. O ka pau ko foi vaha e toko taha. Fitu tolo. O fitu tolo. I he wike koe hono taha. I he foi investment faafe. Kihe. O mo pe he wa ta ne kai ha paanga Te ha mo fa afe pa ne mai fitu tol no pa ne tala mai o ku kai e au paanga hono vale nga upe ko ne ha me fe ia sai o ka pau na toko ni mangeau ne na o si au ki ni ma fi ni ma ta haua tau pe he fitu tolu li nga ke fiha ni ma ta haua tau sio ange. Noa, ono taha fa. Koe taha, noa, tolu, fitu. Koe nima, aya koe taha wahe noa, nima e tolu taha nima ave taha, nima ai fitu tolu nima mo taha fi tolu ono. Tana ki ange, noa, ono, fitu, taha taha tolu, ave taha ko fitu, talaki mo fa. Koe fihai. Fa miliona, fitu kilo, tolu mano. Fa miliona,
fa fitu tolu fitu ono afe. O mosia ki ai. O mosia ke more. O mosia ke more ka pau nai o siau ke toho ni maua. I he vahe koe. Koe more o ku alu ki a hai. O ku alu ki he kakai koe o lunga katoa koe nai os vahe. He koe foi vahe katoa na eha. Foi vahe katoa nai os pending peia. Mo whaka au ngai ke foi mea tata. He pa koe investment ni na haole ni. A reinvestment ni oha. O tā naki. Ke foi fika ke lava ke ha. Ke lava ke fai ake vahe. Pea ko haere wangu ne kai paanga. Ka pau ko foi fika koe o ne totongi foi fika koe. Pa pau ko foi fika koe o ne totongi foi fika koe. Ka na mau paralyzed pe I he ni matahawa. Ko no hinga na talat ko structure effort he na mau paralyzed pe he. Ne ongo uye whaka market, ne ongo uye promotion, na I kai pe ke maulaka achieve I he le foki ko ki olunga. Ako mea ian ko whakaori. E tala foki kalase ni ihi. Ko fufo I system whakate volo. Pea oku muha ke ta ofi. Ko vale ngangau. Ko vale ngangau. Ko mea en ko te ke ilo hataha. Pe kai pe ke ilo hataha. Ka alewa ke aloa ki tāne kinanga. Pa kau ka tohi tuku ke whanau. Ko hau ko Ko wike noa. Hono taha ua. Oku ha. Oku noa ia. Sai ko kaka ko ki olunga ki he. O mawe ha. O mawe exit ko ki tua. Ko noa moe. Ko noa moe. Ko noa moe. Ko hoki tua ko Mo value ko Mo fe mea ko te hanga ko o ta ofi ko I he foi hoki tua. O wa foi brick walls O kwa ke ilo hataha. Pai ke ilo hataha ko whangabare ngangau. Ko foi brick walls ko unihanga. Whakapalanisi katoa Pea o guai ha. Pea o guai executive decision ki ai. Ke ni hanga whakapalanisi ka toki huki tua. Pea ko whakapalanisi ko ia au whai ake paanga. Pea moe ha. Executive decision. Na e te eki ke mawau ki he ke lava whakapalanisi. Pea ka pau te ke mawau ki he ke whakapalanisi na mau more pei o lunga he. Pa eanga whewhere maha no kai ha tahe pa. Kai e hai. Whanga wale kua tau fua. Au pito. Ai ako mea ko mo mate whi ilo koi ki ai. Pe au whewhe hono whakapalanisi. Ai fufoi kalafi. Whewhe hono whakapalanisi. Ai fufoi kalafi. Ke lava ke ha. Ke ngata pe he. Ka oa toi kaka population ni ki he. Ke toi whai hafu spending lahi whaua. Kai ha. Ka noting pe he ke mao. Pea ua osi noti e au mao. Pa ko ilo he koe fika laulo taha au. Ai havelu kembes. Oua. Ko he la ia whai ako. Mea ko na whie mao kwa ke nau ilo I. Ko whiha au whai noting I mono whakapalanisi. O ka pau ko whika na mau inga maari e pe whika katoa ke wahe. O hai kune kai pa anga ai. I kai ko loi. I kai ko oat mo ngut loi. Oat mo ngut loi ke whaka. Hangai ko whangaki video. Me Australia. Ta ofi ofi me ahe koe te ke ilo ha te kuri. O ka pau ko Ko wahe. Na o mai beo alu. Pe au kai e hai ai pa anga hai. E kai mo sio ke vale. To tu a vale. CPS a whaka kai Londonia. Mahina. Oua. Ko toi lewa te hanga au iatu. E kau whafafonga. Pa koe hange koia na aku. Lau. Mea pia koe ka pau ke wheri. O koe ki kawa ka tiri na whafofa. Whafofa upito peia. Pa te ukamata pe mi hapai he koe whiwhini hapai ya. Hapai taha tolo. Vei vosa. Hapai taha ua. Mo are. Niua. Whiao. Whiao wakata. Whiao wakata. Ne ongo pe waha mo ki tim tonga hai. But I really like you. Niua. Tonga tapo luaki. Siaos po hiva. Siaosi? Oko ofa pau ya koe. Tonga tapo ua.
Pingi. Uhila. Ko toke taene. Tonga tapu tolo. Saosi sovaleni. Sova. Ayamo ke ofai kakai. Ayamo ke whakapalanise mea ke aonga ho poto. Ayamo ke hau o ofai kakai. Ai no ko taunte ke ofai kakai. Tonga tapu wha lelei. Ufi. Tonga tapu nima lo saline. Maasi. Tonga tapu ono. Poasi te. Poasi. Tukua mea koe corrupted te paanga o alu ke o mai minister ke kau ki he. Mo ke kau ki he. O guongo ke kakai ho mea nai fai. But poasi. Ai ha mea ulelei he taone. E ko kufirgen ko te mui pea tua. Mo hova ai ke owana ki te fai ha mea pehen. Tonga tapu fitu. E maloni tongi. Maloni? Ahi ai lewa laha saa, Tonga tapu walu. Pensiman fifita. Ikai. Tonga tapu walu. Semis whakahau. Whakahau. Tonga tapu hiva. Pensiman fifita. Eni? Takau pe, Tonga tapu hongo fulu. Kabeli. Lan mata. Tonga tapu taha. Ko fe ko aia. Ko ewa ko aia. Ewa. Te tupe ewa akua noa. Ka tokia whafofonga e whiri me ai besai. Tahaua hapai mo tahatolu. Ko e ko osiui atu. Niua. Te awata ko e ko osiui atu. Vavau tahanima. Tom whapaya. Wawa utaha ono. Seri tua kalau. Wawa utaha fitu. So saya piukala. Saya piukala. Ko e kukau whakafofonga e. Te ulehi. Mo mui. I nau ngā ue me taimini o au ki Novema. O ko whakatauange te mo mao hawhiri o ko munuia pa a tālere ko bolo ke whaiha kore tokoni ki ai ke ngahi kempeini a tālere ko bolo ke whaiha kore ki ai ke ngahi kempeini. Ko ia ko tā monuat ka te motolo mo ngahi pole whatongia o whai pa ko amanaki pe te mohoko ka tim whewheka mo kau e kakai he te hu ki wharearea ke mohanga whakabalance. Mo mohanga make ai power na mai ka tau tolu tae hano purpose, make it as a purpose. Ke lava ke whaingo fua ngā ue kakai. O whalahaiat ka teki mo tolu hono katoa, whatawanga pena mo mao hamea me polo kalamai poni, o whatu, and good night everyone.